First of all, we are happy. Important thing that we don't lose, and we play only with 10 players, 30 minutes, and it's good that we don't lose. And we have now 4 points. We are good in the game, and inshallah next match we have 3 points and go to the quarterfinal. What the difference first match and Yes, in the first match we score fast, and when we score 1 goal, we are in the flow, and then we score another goal. And in this match, we don't score first goal, but the important is that the defending is good, and this is important. Inshallah, next match. Je trouve qu'on a quand même bien joué. La seule différence entre ce match-là et l'Ouganda, c'est qu'on a eu plus difficile à marquer dès le début. On s'est quand même bien défendu, parce qu'ils ont quand même joué à 10 contre 11 pendant 20 à 30 minutes. On a quand même été chercher un point. Le plus important, c'est qu'on n'a pas perdu. Ils se sont donnés à fond, donc c'est bien. C'est qu'avec le match ديال l'Ouganda ماركينا دغيا ومين ربحنا هذيك 5-0 كلشي كيقول اوغندا ما مزيانين شو سميتو مي اليوم باينوا لوغندا من ربحوا 3-0 مع تنزانيا كو سي اون بون ايكيب كو غير تصايدوا معنا واخا حنا درنا ان تري بون جو واخا ماركينا بزاف البيوت سيتي با اون ايكيب فاسيل دابا من بعد منين لعبنا ضد لا زومبي اللي كنا عارفين فرقه مزيانه الدراري بوتيتر دخلوا في تيران مع شويه الثقه زايده مي واخا هكاك حنا اللي كان عندنا بلوس دوكازيون كو لادفيرسير اون ا ديفلوبي ان ميور فوتبول دونك فوالا ميم اون ايتون با او نيفو اللي كنا كنتسناو ديال اللعبه ديالنا اون ايتي ميور كو لادفيرسير هما كانوا عندهم المونوبول دو بالون في الاخر ملي داروا لنا الكارتون روج مي واخا هكاك حنا سدينا اللور باش ما يتمركش علينا باسكو à 10 ملي كيدير لك لا بريسيون لادفيرسير سي امبورطون ما تخسرش الماتش ومن بعد في الاخر كان عندنا لا ميور اوكازيون باش نربحوا دقيقه 92 وقيلا ولا 93 ما كتبش دابا رانا غادي نتعلموا من لي زيرور اللي درنا نبريباريو هذاك الماتش اللي باقي لينا نساو هذاك لو ماتش نول دغيا بحال نسينا هذيك لا فيكتوار ديال 5-0 نتعلموا من نو زيرور ونديروا احسن في لو ديرني ماتش كانت مقابله شويه اللي كانت صعيبه وباش زاد شويه صعابه ملي خدينا كارطون روج ما كناش كنتوقعوها وكان بامكاننا واخا بالحمراء كان بامكاننا نربحوا في الدقائق الاخر كما شي ديك الكره اللي تزكلات شويه ديال ستريس عادي كيتوقع المهم نركزوا بالماتش على الماتش الجاي ان شاء الله باش نربحوه موراها باش ان شاء الله نتاهلوا كاس العالم ونكملوا في المشوار ديالنا ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.